namni ollaan isaa hamtuu isaatirraa nagaya hin baane dhugaan rabbitti hin amanne jannatallee hin seenu. Obboleeyyan kiyya kuni jecha kiyyaa miti. Wantoota jajjabduu amantiin islaamaa itti nu ajajje keessaa takka haqa ollaati. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam haqa ollaa akkaan eeggachuu irratti nu ajajan. San keessaa hadiisni tokko Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam yeroo sadii kakataniiti namni ollaan isaa hamtuu isaatirraa nagaya hin baane hin amanne jechuu nu himan. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه جاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم. والله هن أمن والله هن أمن والله هن أمن نمني أولان إساء همتو إساء ترى نجيه همباني همتو إساء جلا نجيه همباني namni ollaan sodaachaa ifirratti namni ollaan akka malee isaan sodaatu namni ollaan akka malee isaan firraa eegu namni hamtuun isaanii yoo mana xuuxijee ollaan ifirraa sodaatu wallaahi hin amannee je namni ollaa isaatiif nagee hin kennine namni ollaa isaa hin tiisine namni ollaa isaa hin kabajne namni ollaa isaatiif rahmata goone hin amannee je rasuuli rabbi sallallahu alayhi wasallam. أما اللي حديث براخي ست أبليا كيا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه جاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة جنة هنسين من لا يأمن جاره بوائقه نمني أولان همتو إساجلا نجيهم بهن جنة هنسينو جي تناف أبليا كيا حق والله خينيا في الرائعين همتو تينيا والله رها قبنو أزامن خيسا قبنو والله رها قبنو والله سجلي الخاسني ربشو قشاش اتقديسني والله أزاقدو والله الربان والله همتو أداتين والله همتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكملي إرانو الأوركن تناف هنگدن ديني أبليين كيا nuti yoo dhugaan nama amanee rabbitti amane tahuu barbaanne yoo dhugumaan jannata rabbii san dhaaluu barbaanne ollaa keenyatti tola haa oollu hamtuu teenya ollaa keenyarraa haa qabannu ollaa keenya akka azaan goone ollaa akkan miine ollaa akkan zallamne ollaa akkan hamanne ollaa akkan dararre amantiin islaamaa nuu dhaamte namni dhugaan rabbitti amantee jannata rabbii kajeeltu والله خيتي تولو أولي ربي الرحمة سيقودا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.